Now, into edala uba kube nje awukabikho ready. Hawu. Because uThixo akapha abacelile upha abaredi, baninzi abacelile abaphuwanga, baninzi abaphiweyo abacelanga. uNkulunkulu into edala uba ngakunikezi le nto uyifunayo ayikuba umoshile, but akakunikezi ngoba uzawumosha usoyithola. uNkulunkulu akakunikezi ngento oyenza before uthole, uthintwa yinto oyenza uma sowutholile. Now ipressure le nto uyiyo before uthole, ahluthwe yipride ozoba nayo emveni kokuthola. Umntwana uyakhala ngasebenzi kwembodlela kumele etholiswe before isemlonyeni. Umzali umfunela idama, umntwana amfake idama. Idama ayikokudla but ilibazisa yokuvala umlomo bangaxi. Kunjalo xa kuba u-understand wakwazi ukulinda into zakho